سوری دنیا چھی پنن پنن خواب گان اندر آرام کرن مگر بسی ونکنس تنہی اندر چان دربار ود ود کران میں کرزی تم خطا ما میں کرزی یم خطا کاج فرموی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعت یدلہم اللہ فی دلہ یوم لا دل الا دل سج قسم کن انسان دی پروردگار پنی سائے سندر جائے یم دون تسن سائی بغیر بے کنسون سائی بکار ربیت جماعت کرزی پنی سائے سندر جائے سانن اولادن کرزی پنی سائے سندر جائے سانن والدین کرزی پنی سائے سندر جائے آمین یا رب العالمین تم دو آسی نے بے کنسون سائی تتمز آسی ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عینا یمن ستن مند آسی سو شخص نے اگرچہ یہ سیگئی مذکر بیان کرنا آمد مگر واگہن چی مین کوڑے مین موج میانی ہم شیرہ یہ حدیث کور چانت میانی خطر مشترک بیان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تس مردس کور آلو قرآن مجیدن یہ تس مردس کور آلو حدیث مبارکان اتھندر چک ستی شامل کربز قرآن مجیدن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرموخ فرموخ ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عینا یمن ستن منچو اک سوتی کس ہسا یس الگ گو پنیس رب سندس دربار سندر کھڑا کنی دون اکرن رب العالمین سن ذکر رب العالمین سن زیاد اتے وطس چشم و اوش بشارت چھز دیون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عینا یس کنی دون اللہ تعالیٰ سن ذکر کرن چشمو چھس اوش وسن فرماون چھس زدمائی با عرش کے سائس اندر جائے تم دو یم دون تسن سائی بغیر بے کنسون سائی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آتك ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. محمد چرچ چون جہان اسمن محمد چرچ چون جہان اسمن بے زمینت آسمان مز بے زمینت آسمان منز وحی نازل چپٹ سپد قرآن وحی نازل چپٹ سپد قرآن روز قائم یہ پرت زمان اسمن روز قائم یہ پرت زمان اسمن محمد چرچ چون جہان اسمن قاف تی پاک صاف چانیو صاف قاف تی پاک صاف چانیو صاف چھلکین جا بجا قرآن اسمن چھلکین جا بجا قرآن اسمن یم سے ذاتن عطا کری اسرار یم سے ذاتن عطا کری اسرار تم جواہر چزن خزان اسمن تم جواہر چزن خزان اسمن محمد چرچی چون جہان اسمن بلبلا گل گموت چپٹ مشتاق بلبلا گل گموت چپٹ مشتاق یوہی ارمان ہتب سین اسمن یوہی ارمان ہتب سین اسمن واجب الاحترام ناظم ضلع صدر تحصیل جمعیت اہل حدیث ضلع اسلام آباد و تحصیل بیج بہارا دیگر نظمائی تحصیل جمعیہ سامعین محترم و مکرم اللہ تعالیٰ سندین بے شمار حمد و ثناءن سۭتۍ بے انتہا درود و رحمت درود و عظمت سارنی انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین بالخصوص میں امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سند فضل و کرم سۭتۍ مسلمان پن لمحات و لحظات ماہ رمضان کیو عظیم لحظاتوں میں گزارن یمیک اخ لمحہ قیمتی تو سٹھا عظمت سۭتۍ پر اور ماہ رمضان یم دہ یم روتل یم ساری انعامات اللہ بدرگ برتر سن طرف چاہے اس ماہ رمضان
لمحات گزارو یا ماہ رمضان برہ یا پت لمحات گزارو تمام لحظات لمحاتن منچ مسلمانس اکوئی ٹارگیٹ آسن سو گو کہ حصول جنت میں گس پروردگار جنت الفردوس سندر دن جائے کیا جی قرآن مجیدن کور بیان اصل کامیاب چھسوئی یمس اللہ تعالیٰ ہن جنت الفردوس سندر دس جائے ناری جہنم کے نار نش دتنس نجات یا جماعت دین نجات سانن والدین دین نجات ونن والن تو بودن والن دین نجات آمین یا رب العالمین قرآن مجید کرن بیان کل نفس ذائقۃ الموت پرت کنسی متنفس چھ موتک پیال چون پرت کنسی شخص چھ گدرن پرت کنسی شخص چھ دنیا تراؤن پرت کنسی نفس چھ موت سید ملاقات کرن یم ونیک تام گزرے مت یت بستی اندر تمن سارنی کرن مغفرت پروردگار سانن احباب و اقاربن تہندن احباب و اقاربن سان رب فرماون کل نفس ذائقۃ الموت پرت کنسی متنفس چھ موتک مز ژوہن ام پتہ رب فرمان وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو کیا چھو 14 گھنٹن 2.5 گھنٹن روزدار تو کیا چھو قیام اللیل کران اس کیا چھ اجتماع سیوان اس کیا چھ تلاوت کران کیا اش ایمان تی یقین اقدوش ینول یمن تمام لمحاتن ہز مزور دیس پنی دربار پروردگار رب فرماون تھویو توی مزور کرت امیش یزن مزور آسے صدیو توی قیامت سندر برپور ذات پاک حضرت اللہ از بنیو زیرک از بنیو چالاک از بنیو فتین از بنیو عقل ول از بنیو توی دانا یم لمحات مکریو ضایا یہ دوحل مکریو ضایا یہ روتل مکریو ضایا کیا جو انما توفون اجورکم یوم القیامہ یہ تو یہ تھویو ویت تم تمامک بدل دیو تو قیامت دو پروردگار من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها یم رت عمل آسہ کرمت تمس دیو ام عمل ہند بدل رتوی پروردگار یم عمل آسہ کرمت امس دیو ام عمل ہند بدل پروردگار ومن اساء فعليها یم شخصن برا آسہ کرمت بوج چھس پانسی بور چھس پانسی امیک وبال چھس پانسی امیک سزا چھس پانسی مگر کامیاب تو کامران کس چھو دانا کس چھو بینا کس چھو مکان بناون تی پوز کمپلیکس بناون تی پوز باغاتن واتن تی پوز زمینداری کرن تی پوز پانین مزور جاری تھاون تی پوز پانین نوکری جاری تھاون تی پوز دنیای کوش جاری تھاون تی پوز تو یہ ہکر رکایت کان ہے کیا نا اشن اسلام دپن تو بیہو صرف مسجدن اندر تو بیہو صرف نڑ مڑ وٹ تو سوزی شاید تور پروردگار نہ اشو ون آمت تو ایسا دیو زمینس اندر انتشارس مز دیون پنن پان پیش کر فہلس مز دیون پنن پان پیش کر ہور تیو دیو گھن یور تیو دیو گھن جائز کوشش تھو تو جاری تہ رکائی نا ام نش کان مگر اصل دانا گو سہ اس دنیاس مز روزت اصل گھر تعمیر کرنے خاطر تھائے پن سائی جاری پن کوشش جاری کیازِ یہ زندگی محدود یہ زندگی لمیٹڈ یہ زندگی فانی یت زندگی پرمننسی یت زندگی کنٹینیوٹی یت زندگی ہمیشگی یہ 60 ورین ہن زندگی یہ 70 ورین ہن زندگی یہ 50 ورین ہن زندگی مگر یم زندگی خاطر تو تیاری کرنے خاطر یہ زندگی دن آمت تات متعلق فرمو سورہ معارج کے حوالہ رب کائنات کیا مقدارہ 50,000 سنہ تمیک اخ دوشو دنیا کن 50,000 ورین برابر
تمیک اخ دو دنیا کن 50,000 ورین برابر یمن 60 ورین ہند خاطر کچا کوشش انسان کرن ون اگر نہ امس آخرت رود خیال یہ کوتا نادان یہ کوتا کمزور یہ کوتا بے عقل یہ کوتا بے سوچے سمجھے پن زندگی بسر کرن اوے کور قرآن مجیدن بیان فمن زحزح عن النار یس بچو آز نارے پروردگار ایت جماعت نجات پروردگار سانن اولاد النجات پروردگار سانن والدین النجات پروردگار سانن یارن دوست النجات آمین فمن زحزح عن النار یس بچو ناری جہنم نش وادخل الجنت فقد فاز ناری جہنم نش میولس نجات جنت الفردوس سندر دیت جائے پروردگارن ون پڑھو شام انشاءاللہ پروا انشاءاللہ شام نماز پڑھو پت پڑھو خفتن عشاء نماز پت زند تھائے پروردگار پت پڑھو فجر پت پڑھو مد جاتا ہے فرموک فجرن تے ازیو 3 لٹ منگن پروردگارس مغربس تے ازیو 3 لٹ منگن پروردگارس فجر وقتن تے ازیو 3 لٹ منگن مغربس تے ازیو 3 لٹ منگن کیا اسیوس منگن اللہم انی اسألک الجنت وأعوذ بک من النار امیش فکر تھوزیو صبح تے شامن تے دوہلی تے روتلی تے 3 لٹ منگ دیوس فجر پڑھو یہ تو آیت الکرسی پڑھو یہ تو سبحان اللہ پڑھو یہ تو الحمدللہ پڑھو یہ تو اللہ اکبر پڑھو یہ تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھو 10 لٹ یا 7 لٹ تت پڑھو پرت کا مسلمان واگہمک مسلمان کتر ٹنگک مسلمان دچھن پورک مسلمان مرہمک مسلمان 3 لٹ منگ دیو صبح 3 لٹ منگ جو شامن تے اللہم انی اسألک الجنت وأعوذ بک من النار یل تو 3 لٹ چھو صبح شامن منگن جنت چھو چانے بدل ربس کرن زارا پار جہنم چھو چانے بدل ربس کرن زارا پار شش بوزنوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل 3 لٹ چھک فجر پڑھت منگن 3 لٹ چھک مغرب پڑھت منگن جنت زبان جنت چھ منگن چانے خاطر پروردگارا اللہم ادخلہ الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ پروردگارا واگہ ہم چھ جامع محمد یا سندر چھ مسلمان منگن ویجبیری سندر چھو منگن مرہمی سندر چھو منگن ویری سندر چھو منگن کرنگمی سندر چھو منگن زبل پوری سندر حسن پوری سندر چھو منگن بیور سندر چھو منگن بیس جائی منگن چون بند 3 لٹ اللہم انی اسألک الجنت وأعوذ بک من النار بجنت چھسی تمسن بدل کرن زارا پار کس کرن زارا پار جنت جنت کیا مانگا اللہم ادخلہ الجنہ پروردگار یہ 3 لٹ مانگی جنت بچی سی مانگن یہ کرن جنت سندر داخل سشیس منگن 3 لٹ جہنم کے نار نش نجات جہنم زبان سچ پن زبان منگن اللہم اجرہ من النار اللہم اجرہ من النار پروردگار یمی واگہ ہمک مسلمانن منگی 3 لٹ میں دی جہنم نش نجات بجہنم تشی امسن بدل کرن زارا پار یہ بچاؤن از ناری جہنم یہ بچاؤن از ناری رب فرماون کامیاب کچھ گو رب یہ تگن کنستی زین کمپلیکس تگن کنستی بناون دکان تگ کنستی بناون اکس انسان شواری صلاحیت دس رب کائناتن یہ ایک پھلن انوینشن کرت پھستن انوینشن کرت یہ ایک گاڑ چلائت یہ ایک جہاز چلائت یہ ایک ہواس مز اڑت مگر فرمو دانا گو سو فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز یہ مس پنن پان تو بچاؤن از نارے
یمس جنتس اندر تک داخل حاصل کرن یہ گو کامیاب کامران مگر رب فرماون سی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ مگر ژے نا اک زندگی یت ونان دنیاوی زندگی ام دیت کمن بڑین انسانن دونکھ چانی چھانا ام چھ واریہن دیتمت دونکھ مگر ژٕ کھیزِ نہٕ دونکھ کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ دُنیاہس اندر چھُکھ ژٕ کٔرزِ پنُن پان سٮ۪ٹھاہ فتیٖن پیش سٮ۪ٹھاہ زیٖرک پیش پنُن پان کٔرزِ نہٕ یتھ دُنیاہس منٛز مست مدہوش یتھ نہٕ آخرت مشرف گژھی یتھ نہٕ قبر مشرف گژھی یتھ نہٕ آخرتُک حساب کتاب مشرف گژھی کیازِ کُنسٕے زٔنِس چھُ حساب تہٕ کتاب در دربارِ حضرت اللہ یہندِ خاطرٕ ژٕ کران چھُکھ تِمن متعلق چھُ رۄب ونان یوم یفر المرء من اخیہ مین گوبر اس ورن قرآن پڑھو قرآن چھُ پڑھن قرآن چھُ ہیٚچھُن قرآن مجید چی اپیل چھِ پننس پانس ویژ ناوٕنۍ اس ویژیا یا نہ ویژیا مگر قرآن مجیدُک یہ پیغام چھُ پننس پانس دیُن ماہ رمضان چھُ یی پاور یاد فَإِذَا جَاءَتِ السَّاقَّةُ دو چھُ یِنہٕ وول ییٚمہِ دۄہ کنن زڑ بیہہِ بحکمِ حضرت اللہ کنن زڑ بیہناون واجن گڑی یہ رب فرماون ییٚلہِ یہ گڑی یہ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاقَّةُ یم سوت یہ گڑی یس کنن زڑ بیہنائے رب فرماون یوم یفر المرء من اخیہ یہ تس خطرناک گڑی یہندِ خاطر ژے پنن 60 ؤری 70 ؤری کرت بسر دوپت یہندِ خاطر کور مے پوز اپوز پوز پوز تو اپوز پوزے یوت گژھیا کرن کن اپوز تہ مگر أسۍ چھِ اپوز کران بہٕ تہِ ژٕ تہِ پننہِ عیال خاطر أکِس اکھ سٕنٛز وِرِ مایہِ بادے قسم تہِ کران أکِس اکھ سٕنٛدِس کُلِس بادے قسم تہِ کران أکِس اکھ سٕنٛدِس زٔمیٖن مرحلس بادے قسم تہِ کران اَسہِ چھُ مشرب گژھان اما یہندِ خاطرٕ بہٕ یہِ کران چھُس رب فرماون یوم یفر المرء من اخیہ دۄہ چھُ یِنہٕ وول یہِ بوے ژلہِ بٲیِس نِش وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اکھ شخص ژلہِ پننہِ ماجہِ نِش اکھ شخص ژلہِ پننِس مٲلِس نِش وَصٲحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اکھ شخص ژلہِ پننہِ گرواجنہِ نِش اکھ شخص ژل پنن اولادن نش کہین روزنس نہ یاد سارنی ہن دعا آسہِ ساری آسن انفرادی طور دعا منگن رب العالمین سن دربار اللہم انی لا اسألک اليوم الا نفسی اللہم انی لا اسألک اليوم الا نفسی مال سن دعا نیچی سن دعا کوڑی ہن دعا ماج ہن دعا ہمسائے سن دعا یارس دوستن ہن دعا سارنی ہن آسہِ خاصن تا آمن ہن دعا آسہِ پروردگارا آز شسی بمنگن میون پان بچاؤ آز نارے موج روز نیاد پانو کیا کرخ رو دے معشرس شیخ نور الدین سری پڑھو رحمت اللہ پانو کیا کرخ رو دے معشرس خاصن تا آمن ناس تلواس مول پلزن گبرن تت گرس صبر روزن صابرن تم تکھن تراس بہترین موقع چھ یت ریتس اندر چھ فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار یت ریتس من چھ جنتک دروازہ یل تھائیت ذات پاک حضرت اللہ یت ریتس اندر چھ جہنمک دروازہ بند تھائیت پروردگار یت ریتس چھ وعد فرمان وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ یت ریتس چھ وعد کرن پروردگار کیُتھ کردار دیزِ پیش کرت کیُتھ گفتار دیزِ پیش کرت کیُتھ رفتار دیزِ پیش کرت یت ریتس چھ وعد کرن پروردگار وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ یت ریتس مز یہ بے شمار گردن آزاد کرن آزنارے
پروردگار کرکھ نا سانہ گردن تہ آزاد، سانن والدینن ہنز گردن تہ آزاد، سانن اولادن ہنز گردن تہ آزاد از نار جہنم وذالک فی کل لیلہ۔ یہ پریت رات مز یہ پیغام واگہم کس مسلمانس، یہ گام کس تہ قصب کس مسلمانس، پریت رات من چھ مہربان گژھن پروردگار بے شمار گردنین چھ آزاد کرن از نار، مگر ول ہچو تم اعمال یمو ست اللہ تعالی جہنم نش دی نجات۔ دہا بنیو ایک صحابین کور سوال، سنن ترمذی حدیث مبارک، عقبہ بن عامر چراوی رضی اللہ تعالی 2406 حدیث نمبر، 2406 حدیث نمبر، عقبہ بن عامر چراوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماون دہا بنیو قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دہا بنیو میں کور سوال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا اس؟ من نجات، میں ونتو کمی کردار سے، کمی گفتار سے، کمی رفتار سے، کمو اعمالو سے، کمو کوالٹیزو سے دی نجات آز نارے نجات گسنا میرے سوئی گو نا کامیاب۔ میں ونتو سکس کردار یت کردارس نجات دی ذات پاک حضرت اللہ، یم یل سوال کرہن یم اس کرن یس زن معنی خیز سوال آسی، یس زن بینیفیشل سوال آسی، فروٹفل سوال آسی، فائدہ مند سوال آسی۔ اس یل سوال کور تیزا مولوی صاحبس، اس اوس ذہنس اندر بطل فتنہ یا فساد، اس یل سوال کور تہ کن سات اس اوس ذہنس اندر بدم عوامس ہائت مولوی صاحبس چھن پتہ بہ چھس ام سند کھوت زیادہ زانن وول، اس اوس ذہنس اندر اگر سوال کور تیزا بدم ہائت کہ یہند اعتقاد چھن صحیح، اکس اک ٹیز کرنے خاطر، اکس اک ڈیفیٹ دن خاطر، اکس اک ڈیفیم کریکٹر پیش کرنے خاطر، اخ ڈاؤن کرنے خاطر کور اس سوال، مگر اس توگن سوال تکارن منع کور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمو فرمو دعونی ما ترکتم، دعونی ما ترکتم، فرموخ میں ازیو تراون تو تام، یو تام بود توی شیسیو تراون۔ محدثینو کوڑ مسئلہ فرموک دعونی ما ترکتم، میں ازیو یل تراون تو تام، یو تام بود توہی یل تراو ہو۔ تامیک مطلب گو بیجا ازیو نے میں سوال کرن، یہ کس فرماون جناب محمد رسول اللہ ہنگ منگئی ازیو نے پرس کران، پرس ازیو نے کران کی انما اہلک من کان قبلکم بسعالہم، یم پتم قوم گئی وہ ہلاک، ولی بوانہو تہند ہلاک گسنو کیا شو وجہ، انما اہلک من کان قبلکم، یم طیبرہ آس کچا کند ستت، اس کے چم ستھم امت، ستھم امت، فرموخ یم پتم ہلاک گئی، انما اہلک من کان قبلکم زوجہ، گوڑنک وجہ بسعالہم، تم اسو پرت کن قدمس پر پنس پیغمبر سوال۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالَ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ موسیٰ صاحبن ونیاو پنس قومس رب چھو دپن گاو کریو، یمو ونس گوڑنکس سوالس من دپیت ژٕ اسہ مخول کران، کیا قربانی ژٕ مخول کران اس؟ تم دوپک بہ چھس نہ جاہل کی، بچ جاہلو نش پناہ منگن در دربار حضرت اللہ۔ پت ونیس قالو دو لنا ربک یبین لنا ما ہی، ونی اگر ذبح کرنی ون کس کرنی، کس یمن آیا گاو ذبح کرنک حکم، یمن اس کرن، یم لوگ پرس کرن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونن پنس امتس دعونی ما ترکتم انما اہلک من کان قبلکم بسعالہم، یم پتم گئی وہ ہلاک، تہند ہلاکتک وجہ چھو تم اس زیادہ پرس کران۔ نمبر 1 واختلافہم علی انبیائہم، بے کرو تمو پنن انبیاءن سے کثرت سان اختلاف، یس تی تمن حکم کر پنن پیغمبرن تمو کر نسو سہل سہل عمل مز انو کردار پیش،
تم باتوں پر اختلاف کرن، بات پہ اختلاف کرن، قدم قدم پہ اختلاف کرن پنس پیغمبر ست تم تنگ انن پنن پیغمبرن علیہم الصلاۃ والسلام تُہۍ ہٲیزیو نہٕ یہ کردار کینٛہہ تۄہہِ چھُو تعلیم کرن جناب محمد رسول اللہ ون کیا اصول چھو دیون فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ یل بہ کُنہِ چیز نش آسو منع کرن تُہۍ ٲسۍزیو رُکن تُہۍ ٲسۍزیو نہٕ زیادٕ پرژھ کران فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ سگریٹ چھُ حرام تموک چھُ حرام چرس چھُ حرام زار چھُ حرام غیبت چھُ حرام چغل خوری چھُ حرام سود خوری چھِ حرام رشوت خوری چھِ حرام بسو تو ونن فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ یل بہ کُنہِ چیز نش آسو رکاون تُہۍ ٲسۍزیو رُکن وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ یل بہ کُنہِ چیزُک آسو حکم کرن سۄ کٲم ٲسۍزیو کرن پننہِ استطاعت مطابق زیادٕ ٲسۍزیو نہٕ پرژھ گٲر کرن کینٛہہ عقبہ بن عامر آو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کرن من نجات میں ونتو کمی کردار ست میلے نجات کم اوصاف چھ میں اپناو کس کردار چھ میں اپناون ترکت تھیزو یاد ترکت فرموز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گۄڈنِچ کتھ قال امسک علیک لسانک اے عقبہ بن عامر اگر نجاتک چھک طلبگار اگر یژھن چھک مے گژھِ نجات میلن در دربار حضرت اللہ سہ کس آسن یس نہ مے گوس نجات میلن در دربار حضرت اللہ سہ آس کمکل یوت دپہ بہ گوسس عذابس من گژھن گرفتار پریت کانٛہہ چھ یژھان مے گوس نجات میلن مگر گۄڈنیُک چیز ترٛےٚ کتھ تھٲیزیو تُہۍ یاد گۄڈنیُک چیز امسک علیک لسانک پنن زبان تھٲدِ قابوٗوس اندر پنن زبان تھٲدِ قابوٗوس اندر دوٚیِم چیز پتہٕ کر بہٕ وضاحت دوٚیِم چیز ولیسک بیتک اگر یژھن چھک مے گژھِ نجات دین پروردگار سڑکن پہ بھی دن فضول دکانن پہ بھی دن فضول غلط صحبتس اندر بھی دن پنن پان کرزن فضول لمحاتن اندر پیش پنن پان کرزن ابس لمحاتن اندر پیش پنن پان کرزن تمن مجلسن اندر پیش یتی غیبت آسی یتی چگل آسی یتی وناونی آسی پنن لمحات آسی اکثر گدارن پننس گرس اندر پنن گر رٹز لادم یہ وصیت کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تریم وابکی علی خطیعتک اگر نجات چھک یژھن تیل چھ ونن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدقاد بشر یم ساوت خطا چھ گژھان چھنا گژھان دۄہس راتس اندر کۭتیاہ گۄناہ گژھان اللہ تعالیٰ چھ بہتر قدمے قدمس پٮ۪ٹھ چھُ غلط گژھان أچھو سۭتۍ غلط گژھان کنو سۭتۍ غلط گژھان اتھو سۭتۍ غلط گژھان فرمان چھُس وابکہِ علی خطیئتک امیُک مطلب گوٚو دۄہس راتس منٛز ٲسۍ اکھ وقت کران مختص 10 منٹ 15 منٹ اوٚڑ گنٹہٕ 2 گنٹہٕ یہ ٲسۍ مختص کران کمہِ خٲطرٕ الگ ٲسۍ نیران پننہِ عیالہٕ نِش پننہِ گرٕ واجنہِ نِش الگ پننہِ کورِ نِش الگ پننِس نیٚچوِس نِش الگ پننٮ۪ن یارن نِش الگ پننٮ۪ن دوستن نِش الگ وابکہِ علی خطیئتک پننٮ۪ن خطاہن پٮ۪ٹھ ٲسۍ الگ ودن در دربار حضرت اللہ دۄہس راتس منٛز ٲسۍ اوٚڑ گنٹہٕ تھاوان 2 گنٹہٕ تھاوان کٲنٛسے ٲسۍ نہٕ پتہ تھاوان کُنُے زوٚن ٲسۍ پننِس کمرس اندر رٲبطہٕ جوڑان با حضرت اللہ اتے ٲسۍ ود ود کران در دربار حضرت اللہ دپان ٲسِس میانیو کنو چھُ گژھان غلط میانہِ زیٚیہِ چھُ گژھان غلط میانہِ زیننہٕ سۭتۍ گژھان غلط میانہِ میننہٕ سۭتۍ گژھان غلط میانہِ تولنہٕ سۭتۍ گژھان غلط میانہِ پکنہٕ سۭتۍ گژھان غلط میانہِ وٕچھنہٕ سۭتۍ گژھان غلط مگر سورُے دُنیا چھُ پننٮ۪ن پننٮ۪ن خواب گاہن اندر آرام کران مگر بہٕ چھُسے وٕنکٮ۪نس تنہٲیی اندر چانہِ دربار ود ود کران مےٚ کٔرزِ تِم خطا معاف مےٚ کٔرزِ یِم خطا
کیا فرموی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعت یدلہم اللہ فی دلہ یوم لا دل الا دلہ سج قسم کن انسانن دی پروردگار پنہ سائے سندر جائے یم دون تسن سائے بغیر بے کنسن سائے بکار ربیت جماعتس کرزی پنہ سائے سندر جائے سانن اولادن کرزی پنہ سائے سندر جائے سانن والدین کرزی پنہ سائے سندر جائے آمین یا رب العالمین تم دو آسی نے بے کنسن سائے تتمز آسی ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عینا یمن ستن مند آسی سو شخص نے اگرچہ ایک سے گئی مذکر بیان کرنا آمد مگر واگہم چی مین کوڑے مین موج میان ہم شیرہ یہ حدیث کور چانت میان خطر مشترک بیان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس مردس کور آلو قرآن مجیدن یہ کس مردس کور آلو حدیث مبارکان اتندر چک سے شامل کرمز قرآن مجیدن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرموخ فرموخ ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عینا یمن ستن منچو اک سوتی کس ہسا یس الگ گو پنیس رب سندس دربار سندر کھڑا کنی دون اکرن رب العالمین سن ذکر رب العالمین سن زیاد اتے وہ تس چشم و اوش بشارت چھز دیون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عینا یس کنی دون اللہ تعالیٰ سن ذکر کرن چشمو چھس اوش وسن فرماون چھس چدمے با عرش کے سائس اندر جائے تم دو یم دون تسن سائی بغیر بے کنسن سائی آسی اے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نجات چی ضرورت ترین اوصافن ہن مالک بنجے گوڑنک واسق امسک علیک لسانک پنن زبان تھا دکابو سندر دنیا سندر یم تی گناہ چی گسن اکثر گناہ چی گسن زبان ہند وجہ غیبت زبان ہند وجہ چگل خوری زبان ہند وجہ اکس اکسز وناوانی زبان ہند وجہ لیک زبان ہند وجہ بد اخلاقی زبان ہند وجہ بدزنی زبان ہند وجہ یس تی گناہ دنیا سندر گس اکثر گناہن ہن سبب چبانن زبان اکثر گناہن ہن سبب چبانن اوئی فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم کے حوال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کیا فرموخ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ادمن لہ الجنہ واگہم کیوں مسلمانوں تو شو بود ونی تو شو دانا تو شو بینا فرموخ اس میں دون چیزن ہز ضمانت دی کچن چیزن ہز دون چیزن ہز اس میں دون تانن ہز گواہی دی امیز دی یور ضمانت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمیچ جنت زتان چھس تھاوین قابو حسندر من یدمن لی ما بین لیہیہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ یس میں ضمانت دی باز تھاوئی یستان میں وٹھن دون درمیان یستان میں رانن دون درمیان اک پوشید مقام بے زیو اک تھاو بزیو کنٹرول ساندر بے تھاو پنن شرمگا کنٹرول ساندر فرموخ امیز دی جنت ضمانت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوئی فرموخ بخاری مسلم کے حوالہ ابو ہریرہ راوی من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر یمس تہمز اللہ تعالیٰ ہس پٹ ایمان یمس تہمز آخرت کس دہس پٹ ایمان تمس کیا شو نصیحت فلیکل خیرن سو کر جو رچ کت کیا کر جو رچ کت اگر نہ رچ کت تگس اگر نہ واضح تبلیغ تگس اگر نہ نصیحت تگس اگر نہ رت کلام تگس فلیکل خیرن او لیصمت اگر نہ رت کلام تگس تیل روزیو خاموش یہ وصیت کرن جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کیازِ یل تُہۍ زبان کٔرِو رُت کلام یہ چھُ پسند کرن ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ دۄہ بنیو نماز چھُ پرناون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہنز امامت چھُ کرن امام اعظم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھُ بخاری مسلم کے حوالہ رفع بن رافع الزرقی رضی اللہ تعالی عنہ چراوی فرماون كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم دۄہ بنیو أسۍ چھِ نماز پرن پتہٕ کَنۍ جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم فلما رفع راسه من الركعة یا من الركوع فرماون ییٚلہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع پہ بایسیت امام پنن سر مبارک کور کھڑا سر مبارک کور کھڑا ذات مبارک کورک بی کھڑا امام کیا کرن یم سات رکوع پہ وتھان سمی اللہ لمن حمدہ اش اہل الحدیث الحمدللہ اش کرن امام ست مقتدی ست یم سات اس کھڑا چھ گژھان سمی اللہ لمن حمدہ سمی اللہ لمن حمدہ فلما رفع راسه من الرکعہ فرماون یل رکعت اندر گۄڈنِکہِ امہِ رکوع پتہٕ سر مبارک کور کھڑا رکوع پٮ۪ٹھ تھوٚد وتھنہٕ پتہٕ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کیا کور قال سمی اللہ لمن حمدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سمی اللہ لمن قال رجل وراءه پتکن اس نمازو مز اخ نمازا ام پڑھ عام چھس پڑھن ربنا ولکل حمد بچو زبان کرن بیان ام پڑھ زبان ام سات ربنا ولکل حمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اگر تگس تیل کرزی رز کات اگر نہ تگس تیل روزی خاموش تیل روزی ام کر رد کلام ام کیا کر پتکن ربنا ولکل حمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ام یلی کلام کر فلما انصرف قال من المتکلم یلی ون نماز مکلے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گئی مخاطب مقتدین کو فرمانا پتکن کم پڑھ ربنا ولکل حمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی فرماون اک شخصا گو کھڑا قال انا محض پڑھیم کلمات محض کر زبانیم الفاظ ربنا ولکل حمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموس یم کلمات آئی ربس تید پسند میں کن تھیزو توجہ فرموس انا رائیت بدعتا و سلاسین ملکا میں آئی نماز دورانی ہاون ترو خود زیادہ ملک ترو خود اکھن زن ترن ترو خود زیادہ ملک تم کیا اس کرن یبتدرونها ایہم یکتبها اولا ترہو مندوس پریت کان یتسن سبقت کریں بوئی لکھیم الفاظ کم الفاظ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اگر نجات چھ ضرورت زبان کریو رت کلا واتی پکن پکن پڑیو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم شخص مجلس اندر مختصر کر میں افطار ہوتن واتن پت کرو دعا اور انشاءاللہ العزیز پت کرو افطار تے بیش کے لہدات و لمحات تہندے ضرورت یم کلمات یہ صحیح تعلیم دن خطر چھ ضرورت درسگاہن ہن تعلیمی ادارن ہن تائش اللہ تعالیٰ ہن پانین اک پہچان دسمس واگہمس واگہم کیوں شہ ہمیش تحصیل جمعیت کس جماعت کس حکمس عملی جام پہنومت تائش ہمیش سان دل خوش کرمت خوش کرن تہندس عیالس پروردگار خوش کرن تہندن اولادن پروردگار خوش کرن زٹھن تو لکٹن پروردگار بیمارن کرنو شفاء کاملہ شفاء عاجلہ میانو عزیزو میانو شفیقو شخص چھ مجلس اندر اشکرن یا رب لک الحمد لک ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک
یہ مجلس مز ات پہ ٹھک مجلس مز کن سات آسان بہس آسان اس مختلف کلام کران ام کیا کور یا رب لک الحمد ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ام یل یم کلمات پڑھ ام پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا زملک گئی روی زمین اس پہ نادل کچھ ملک زملک یم کلمات ہت کھسن پیش پروردگار چون بندن کر یم کلام بیان رب چھ دپان کم کلام کرک بیان رب العالمین معلوم مگر یہ توتہ یژھان بودن فرمون یم فرشتہ یا رب لک الحمد ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ام کر یم کلمات پنہ دبان ون ونتو اس امس کوتا اجر چھ لکھن ربن فرمو یم کلمات چھ تیتیا تھج تو بڑ یم کلمات تھیو تو یتھے پٹ امیک اجر دی امس پانے ذات پاک حضرت اللہ لہذا اگر نجات چھ ضرورت اس آسو وات پکن پکن گھر بہن بہن مجلس مز بہن بہن درود پڑھن رت کلام کرن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ یم کلمات پور اکس انسان ذہن نشین کرنے خاطر چھ ضرورت اس جوڑو پنو رشتہ کتاب و سنت سے تائشی یتنس ہمسائیگی اندر جامع اہل حدیث بجبیاراس اندر اخ عظیم ادارہ کام کرن یوزن بچن تو بچین سان نو نحالن چھ کتاب و سنت سے مشرف کرن منور کرن تم خاطر چھ ونکنس یت اجتماع اندر تو ہند معاونت ضرورت اگر یتن آس کان 10,000 روپیہ 5,000 روپیہ اگر یتن آس کان ایئرلی 100 روپیہ 500 روپیہ تم ساری مسلمان لکھناون پنن ناو بے کرن یتنس ونکنس اعلان تی بے گژھن کھڑا تی بے گژھن صف پت صف تی مسلمان امہ خاطر مکمل معاونت کرن خاطر پنن کردار کرن پیش رب کرو پنس رحم کرمس اندر جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ما نقصت صدقۃ من مال رب سند وت مز خرچاون سچن مالس کمی کرن ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ بلکہ چھ بڑاون ات مالس ساری مسلمان کرن مکمل معاونت کینچو چھ مسجد شریفس تے یا ونکنس معاونت سوزمز یمن مز 500 روپیہ تبسم گلزار برائے کامیابی امتحان رب کرن امس سانے بچی تے کامیاب باقی طلبات طالبات انسان 500 روپیہ محمد الطف داس برائے اولاد نرینا بائی اللہ تعالیٰ کرن ام سندس بائس تے اولاد صالح آتا اولاد نرینا آتا 500 محمد یوسف ماتو دعائی شفا زوجہ اللہ کرن ام سند گرواج دیتے شفائی کاملہ شفائی عاجلہ آتا ساری مسلمان کرن بھرپور معاونت کہن تی روزن پات بلکہ اگر یژھان آسن کان تھرو بینکنگ تی ات ونکنس تھرو اکاؤنٹ ونکنس پانس دن اس اکاؤنٹ نمبر تی تھنس اویلیبل ساری مسلمان کرن ات اندر دل کھول کے اللہ تعالیٰ سند ردا خاطر معاونت پیش 500 روپیہ محسن مجید مرحمہ دعائی شفا رب کرن امس بیمارس تے شفائی کاملہ شفائی عاجلہ 500 روپیہ مصعب احمد داس دعائی مغفرت بائی دادا تو دادی رب العالمین کرین من سارنی مرحومن مغفرت تہندین امواتن میانین امواتن ساتھ 100 روپیہ سائل دعائی شفا رب کرین من شفائی کاملہ بیا میں پنن گوبری من چھ برادر بیمار تس کرین شفائی کاملہ شفائی عاجلہ یمس بیمار سان 100 روپیہ محمد اسماعیل داس دعائی خیر و عافیت رب العالمین کرین من دنیا سندر تی خیر آتا آخرت سندر تی خیر آتا دعائی شفا الطاف صاحب عبدالغنی نجار صاحب غلام محمد نجار صاحب ارشاد احمد نجار صاحب غلام نبی داس صاحب اسد اللہ داس صاحب یمن سارنی کرن اللہ تعالیٰ اندر من مرزن اندری شفا نبری من مرزن نبری شفا تہندین بیمار انسان میانن بیمار انسان ونکنس قبولیت وقت ربس منگو پروردگار سارنی بیمارن کر شفا یمی گام کن بیمارن شفا یمی مجلس ہندین بیمارن شفا میتا حاضرین ہندین بیمارن شفا امسانن گرن مز بیمار تمن کر شفائی دائمہ آتا شفائی عاجلہ آتا شفائی کاملہ آتا یم ہسپتالن مز بیمار تمن کر شفا یم زانو حق تمن کر شفا یمی مجلس ہندین یمی گام کن بیمار انسان دعائی مغفرت حبیب اللہ بٹ علی محمد ٹھوکر نانی الطاف صاحب پروردگارہ یمی گام کن تمام امواتن کر مغفرت مینس پتر لالس تو میانہ امس چاچی سان کر سارنی یم تی ونک تامت یت گامس مز لکڑ بڑ گزرے میں تمن سارنی ہز قبر کر پرنور لحد کر پرنور پروردگارہ اس سارنی ہند ہم تو غم
کر دور سان پریشانی کر دور سان نوتوانی کر درگدر اس سارنی ہنز پریشانی کر دور پروردگارہ یس یہ حاجت تس تیراوا یس یہ حاجت تس تیراوا بے اولادن کر اولاد صالح آتا بے اولادن کر اولاد صالح آتا بے اولادن کر اولاد صالح آتا اچھ سوز بھی تم بناوک نیک تو پرہزگار تم بناوک نیک تو پرہزگار تم بناوک نیک تو پرہزگار پروردگارہ یم ماد اتھت پرارن تمن کر نیک جوڑ آتا تمن کر نیک جوڑ آتا پروردگارہ تمن کر نیک جوڑ آتا پروردگارہ یت سرسی جماعت اسمز یس آویل تو زویل مسل تم کر از دور پروردگارہ اس سارنی ہن مسل کر از اندبر پروردگارہ اس سارنی ہن ورگن چنائی دیتار اس دے آسمانی آفاتو نش نجات زمینی آفاتو نش نجات زبان ہن شر نش نجات ات شر نش نجات یہ مدد بناونا سندر کلم قدم سخن درہم یمو تی معاونت کرمز پروردگارہ یہ ہن تقدو کر پنہ دربار قبول یہ سائی کر قبول یہ کوشش کر قبول پروردگارہ امیو خیر کرو دنیا سندر تیاتا آخرت سندر تیاتا ام گام کس اتحاد اس کر رش اتفاق اس کر رش ات کس مسلمان اس کر رش اتچن ماجن کوڑن کر رش بزرگن کر رش یم زان حکتمن تی کر رش یم نزان حکتمن تی کر رش امام محترم اس خطیب محترم اس تی کر رش انتظامی ہس تی کر رش نمازن تی کر رش ماجن کوڑن تی کر رش پروردگارہ یہ روت منگون مشرب گو تی کر پانے آتا یہ روت منگون مشرب گو تی کر پانے آتا پروردگارہ یہ روت منگ تی کر پنہ دربار قبول پروردگارہ قرضدارن ہن اس قرض اس کر نخور قرضدارن ہن اس قرض اس کر نخور ناڑی مدورن کر یاری تاجر پیشن کر یاری ملادم پیشن کر یاری نانگارن کر یاری زمیندارن کر یاری اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكل سائر المسلمين ما قلت صحيحا فمن الله وما اخطأت فهو مني ومن الشيطان الرجيم والسلام عليكم ورحمة الله مگر ساری مسلمان کرن یت ادار کے حوالہ پنن پان باغیرت پیش رب کرے خیر و برکت سندر جائے والسلام